Gatho ni undu wa gucoka andu ni matigwo o ringi na ciuria thutha wa icera riri ria Muigai na Karagu uria Karagu akorwo agiposti video ino akionia fans ake ati marari na Muigai wa Njoroge na icera riri ria Muigai na Karagu rioka nduku nini tu thutha wa miario Njeri arakoretwo akiandika nenda-ini ciake cia ukinyaniria kuria arakoretwo agitiga andu makiuria kana hihi araragia cia gwake na Muigai kana araragia cia Triza na Karagu na Njeri arakoretwo akiuga ati the most dangerous times in your marriage is not when you're fighting, is when you stop, not because you've resolved issues, not because you've found peace, not because you've reached understanding, but because you've given up trying. The silence in your marriage is not peace, it's a sign of surrender. Na Njeri arakorwo akirikiriria na kuga utasikia mwingine akisema ati kwangu siku hizi ni amani tu, hakuna kelele mingi. No arakorwo akiuga ni hakumwade na andu ni makorwo makiruta mawoni mao thutha wa ugikiona Karagu ni agicereire Muigai kana ere acio ni maragiikarite hamwe makinyuanira kana makeina. No uyu aragikorwo akiuga ati ici ni njangiri igiri na itire itio kuri atimia. No uyu aragikorwo akiuga ati we gutire mundu gagituma akorwo akimena Muigai. Grace akiuga ici ni birds of the same feather na Helen ona akiuga ici ni birds of the same feather. Do you think Muigai na Karagu marakiaragia cikengie ihiko kana o ni rwimbo maratunga na marenda kuingira studio? Ndikwenda kwaria makiria hau, ngwenda unjokerie na ukinjire mawoni maku. Tucemanie down the comment section uka make sure hingo ciothe ni uratana on your notification uga subscribe niguo ndukahĩtũkagwo ni cai na maria mothe turagũiturũrĩra gũkũ gwa Kikuyu Community News. Tucemanie na next one.